tu email nan kotika cha attach tuahning cha salo le document salo le matla te boka attach tuatika le tinana tuala ti mikha kan chimna lai masabika email kotinga khanan email account chunga khanan lu masa ha ke ma chu gmail kamange ke ma gmail account chunga khalu chang ma nuwa khan compose ti mi khanan click lai compose send me te hin click lai ma nan click nuwa khan ma he nan orle atang le kan tikoleta orle atang le chana ma he te he rak chuak lai new message te atia message ma he nan du achun ngan sak kho se nan du lo se ma tining cha kho se ngan sak nan du achun ma he te he nan hai ke full screen ti khan atil ko met sak nan du tham achun to se ngan sak lai ma nuwa khan email kwan nan tu mi an email address tunin klaptar subject mo ma hi email chunga zaida zaikong na si timika chel lai ma nuwa khan attach kan to lai nan titika send timi pawng khan e ti atel mi umlai option mo ma pawng khan paper cha click phung san te kha umlai ma te khan click lai ma hi attach file te se file attach to nan tu tika ma he te click lai ma he email nan mane gmail se yahoo se akhat lem ko apong san kha akhat lem ko mo ma hi pong san te hinan sot lai ma pong san te hinan sot lai ma kha nan hoi click lai ta chun aka automatic in ma hi man thlak ko nan tu se chun automatic in ahlan ni attach nan to cha mi folder chunga khan arak folder kha direct in rak chuak lai ta chuna ka kon nan du mi file kha hika hin umlo my document chunga nan ti sia chun document na khan kal lai ma chunga khan nan du mi cha kha na kol lai open ti mi khan me lai selaw le ma kon nan du mi hika hin umlo ka ranga nan ti sia chu ta chuna ka kai ma chu local disk e ti mi chunga khan kwat ka du mi hoi ti selo ma ko he click lai ma nuwa khan okay kapa kol nam tlun photo pol kat koleta ma man thla kha kon tu sia chun ma nan tu mi mat khat khat click lai sikau okay tu chu musak so sta chun musak so sta mat thla khat khat kot lai ma he se ma he click open open tip kha pe mat lo ma he te hinan ulai ma kha automatic ten ati ka chun atlaw te lai okay saving this automatic attach to chang ma chun an tu chun email ko tu mi ta chun ka ke ma account chunga ko than lai digital studio okay digital studio subject ma thlak hai ti thlak okay ka nan tu mi pok del kho se tai hi chu kanin chim so mi sia ku mi pok del da ma wa khan send tika and I click lai ma nu chun sending your message has been sent tika na lai okay ma attach nan to mi kha aphan lau tim kha kan check lai okay tu nai ka kwat mi tu nai ke ma ka mail chunga ke ma ni ka kwat mi ar phan chang attachment lau tim kha zai tin dan nan lai ti se chun ma hi ka hin zo lo clip pun te khan lai atu nai compose kan to leo clip pun pong san te ka lai ma kha ti tu mi chu attach ma hi email chunga hin cha slo le ma thla pakhat khat an bet chi mi kan ti ko ta ma kha ti tu na ka se ka pe online ma thla ke rak chong pe lai nan tu sia chun download ti mi chu computer chunga khan pai save ti mi ka se computer chunga save ko nga save file okay ti mi ka pai mat lo automatic in ka hin ati chang ashing mi tan lai to nai attach ka to ka computer chunga akhup chang save chang ma hiskau ta chuna ka ma file ka ma ka khoi ka ra save ti mi ka thainan du sia chun ma hi ashing min click nuwa hin hika he right click nan mouse kan right click nan me lai
nan menuin open containing folder ti mi kha nan hoi online ma hnuai chun man thlak mi khamo khoi kara ti mi kha computer ni automatic ten ara mu sak na tu chu tu nai download kan to mi man thlak chu download ti mi chung khan ti du nak se computer local disk user digital studio 32 download ti mi to chung khan ti du nak se okay khat kan to alai mo okay download digital studio 32 local disk mo user computer kan on tiga hen hard disk ma drive C le drive E kai ma chu hard disk pati kan ka koleta okay drive C chunga kan ase chuan drive C tuna user tuna kan kal lai chini kai ma digital studio 32 ka se kan download tin ka kal ma hina la makaskau ma di nuwa chun sign out to question okay kanilom